Manipur Police na Lilong Chajing Mamang Lekaidagi KCP MFL ki kadar ahum faraba miyoy singadadi ahaibam Gandhi atopaming nanaw chay kuntraga mga thongam nauba mitay chay kun gamatoy amade ning thoba momocha singni makoi mi phaba amadi ransom tanbada chenaba miyoy ni hairi makoi dagi 4-wheeler gari ama SIM card kalune na mobile phone mari fangbangam le hairi amaromda security force na Jerebam district ke Molzol amade Binselu rubber plantation ki area da thiba humba ki thabak chathabada local made single barrel gun manga pistol ama pompi bomb taruk yauna polam kaya fangbangam le hairi nakana maromda Kangpokpi district ke Gelzang amadi ke Patbong village da thiba humba ki thabak chathabada magazine kalone na 7.62 mm rifles ani 7.62 mm life round ahum magazine galone na 303 bore rifle ama yauna polam kaya fangbangam le hairi amaromda Thobal district ke Yairipo Kwarok ta security force na search operation chathabada magazine galone na 7.62 mm SLR ani amade kapthok triba maru kun fangbangam le hairi nakala maromda Kangchup amadi Singda Kadang bangi marakta laiba Apunlok canal da security force na search operation chathabada magazine galone na SLR ama magazine kalone na pistol ama grenade ani yauna polam kaya fangbangam ki hairi